namipatia au nom du chef d'état-major général pole mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yambwiye ati nze mbabwire nti pore mwihangane ndetse cyane mwihangane cyane turimo turumvikana. Mbere y'uko ndi busubize ico ngico ca president reka tunababwire kuko noneho atari byo gusa bakoresha ko barazana drone bakazihambira hamba megaphone bagenda bahamagara ngo tudepose imbunda ngo dusorendinge mbega twegende tuje kwiripotinga leta turashaka kugira ngo tubamenyeshe kuko abaza bakora ibyo ngibyo nabarashwe bagatawanyika bakabura iyo berekeza. Turacahagaze mu birindiro byacaho mwagahagaze iriya kumarango mu mbeho ya Nyaruhinga niho mukiba. None ko muraza kubeshesha abantu hano ko baratibura n'inzandiko bakazishira mu macupa akaza kikubita hasi yamara kumeneka inzandiko zikaja hasi zitubwira ngo tugende tuje kwiripotinga ko barashiramo n'igihumbi bibiri. Kameme murekere gusabota abantu mutekereza kuko tugeze kuri point yo kubura igihumbi c'amakongomani n'ibihumbi bibiri. Ninde wababwiye se ko twishwe n'inzara? Ninde wababwiye kuko nta mafaranga dufite? Rero nive mu bintu by'ubustupid ivyo bihaye bakora zose n'ubuswa, ariko dushaka kugura tubabwire yuko duhagaze neza. Mwana niwe kumanuka ngo muze turacahagaze hano turabategereje naho ubundi urugamba ni rwarundi. Colonel Fideli Rugabo wo muri MRDP twirwaneho agaruka kuduhenda abana turimo kwifashishwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho mwumvise mbere ni General Dunia Kashindi Fabien ukaba bari komanda wa 33e region militaire agera hariya Isange. M23 yimaze gutangaza ko FRDC yongeye kurasa mu minembwe Gakenke mu bice bya Gakenke na Bidegu ikoresheje za drone. M23 kandi iravuga ko Sange FRDC na coalition yose bari guhiga bakanica benshi cyane. Ni mu gihe FRDC yo iravuga ko irimo kugarura umutekano aho M23 iri kuva. Perezida Tshisekedi yitabiriye ibirori byombi yari i Kampala nanone yagiye ni Nairobi. Museveni yarahiriye manda ye ya karindwi nka perezida wa Uganda. Abaperezida bagenzi be bagira amahitamo abiri. Ashimirwa Tanzania yamuremeye cyangwa se yamushyiriyeho itafari ritangira kuyobora Repubulika ya Uganda kuva mu rugamba rwo kuyibohora. Nuko bimeze mu makuru akomeye yarebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi, byose tugiye kubigarukaho cyane. Nitwa Jerome Munyentwari, Kevin ari kwanga bw'ibyuma, tuba turi kumwe na Muganga Rwereka. Hamwe na Muganga Rwereka tandukana n'abandi bose wigeze umenya mu by'ubuvuzi. Buri kintu gerageje kiranka, amafaranga yarabuze, ego cyane nayo ubonye ntumenye iyo agiye. Ubucuruzi bwaranse, ego no mu rugo vyaranse, nta mahoro ugira. Humura umuti wa vyose wabonetse, nta wundi egera Muganga Rwereka abigufashemwo. Uyavura amarozi n'inyatsi, ikindi akaba umuti w'abasiragijwe n'ibisuma, tutibagiye n'abadandaza bikanka. Igisumba ibindi vyose nuko agukurikirana kugeza unyuzwe na serivisi yaguhaye. Ngaho rero muhamagare canke umwandikire kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Ikiruta vyose umuriha inyuma yo kugufasha ivyari vyarakubangamiye vyose. Akorera ikabare muri Uganda, ariko n'abari mu mahanga arabageraho kubera yuko akorana na DCR biroroshe cyane kukugeraho vyihuse. Muganga Rwereka nimero yo n'uguteranya 256 774 510 381. Niba utabashije kureba kuri ekara yawe nuko nguko biba bimeze. Mu kanya gato rero tugiye kuza twinjira mu makuru ku buryo burambuye. Urakunda cyane inshuti bakunzi b'Ibigwi TV, mwe mubara natwe makuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Kuri uyu wa kabiri tariki 12 z'ukwa gatanu 2026 twizera ko niba muri mu gitondo ari igitondo cyiza, niba muri mu masaha y'igicamunsi ari igicamunsi cyiza, ndetse niba ari amasaha y'ikigoroba ni ikigoroba cyiza bitewe naho muherereye. Muba muri Amerika, Asia na Oceania, Afrika n'Uburayi. Imigabane iratandukana kandi n'ibihugu biratandukana, n'amasaha birumvikana aba atandukanye. Kuba mwarakanze subscribe na notification, amakuru yose akajya abageraho ku gihe. Ibyo biradufasha cyane, turabikunda bikomeye cyane mu buryo ubu cyangwa se ubundi. Wowe rero dukande na like kugira ngo tubone iyo recommendation.
Niba udukurikira rero ukaba urambiwe abakubeshya ko bagarura ibyibwe, bavura inyatsi, batanga umuti w'urushako, batanga umuti w'urubyaro, bavura amarozi yaba amategano, amatamikano n'amahuherano, ukaba urambiwe abaguteza amahembe n'ibindi, naje kumenya ko muganga Dr Wemba ari we ubishoboye kuko we byose arebaho. Abarizwa muri Kongo, Igoma, Bukavu, Uvira, Kongo yose, ku isi yose muri rusange, kuko akorana DHL. Muhamagara ku guteranya 273 986 812 576. Nimero iri kuri ekara yawe niyo wifashisha rwose ukabuhuye na muganga Dr Wemba, kandi akoresha ururimi rw'ikinyarwanda nubwo wenda ruba rutumvikana neza, ariko nk'igifaransa, icyongereza, igiswahili muravugana neza cyane mu buryo buryoshye. Umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka w'ingabo z'u Rwanda nyine yasuye abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro Ibangwi muri Centrafrica. Umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka z'u Rwanda Major General Vincent Nyakarundi ari kumwe n'intumwa ayoboye yasuye abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica MONUSCA. By'umwihariko yasuye batayo ya mbere rwa Bat 1 ikorera mu kigo cya Sokateri Mpoko cyangwa se Sokateri Mpoko giherereye mu mujyi wa Bangui. Major General Vincent Nyakarundi yabagejejeho ubutumwa bubashimira bwaturutse ku buyobozi bukuru bwa RDF. Arabashimira ubunyamwuga, imyitwarire myiza n'ubwitange bagaragaza mu gusohoza inshingano zabo zo kubungabunga amahoro. Yanasobanuriye abasirikare uko umutekano uhagaze mu Rwanda no mu karere muri rusange. Umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ari muri Repubulika ya Centrafrica mu ruzinduko rw'akazi rugamije gushimangira ubufatanye bwa gisirikare busanzwe hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Centrafrica. Hamwe n'intumwa ayoboye kandi bazasura izindi ngabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ndetse n'aboherejweyo hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ahangaha muri Central Republic. Uko bimeze rero turahita twinjira mu muhango wo kurahira kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Uyu nguyu akaba yarahiriye manda ye ya karindwi kuva yajya ku butegetsi bwa Uganda igihugu kimaze kubohorwa ni mu 1986. Perezida Kaguta Museveni yabanje kugenzura akarasisi aherekejwe n'umuhungu we Bwana Kainerugaba Muhoozi, General umugaba mukuru w'ingabo ze cyangwa se za Repubulika y'Ubuganda. Hanyuma rero perezida rwose yishimirwa cyane, abagezaho ijambo rikomeye aho yashimiye by'umwihariko ubutegetsi bwa Tanzania abishingiye ku kuba muzehe Mwalimu Julius Nyerere ari we wabaye tumwite backup, tumwite gute, Ariel Baz cyangwa se wafashije Uganda, wafashije NRM kuba NRA kugera ku butegetsi ihiritse Bwana Obote Milton. Aravuga ati rero uyi Uganda mureba ntabwo twigejeje ahangaha, turashimira Uganda, turashimira Tanzania, kandi abaturage ba Tanzania mujye muhora muzirikana ko abaturage ba Uganda mujye muhora muzirikana ko abaturage ba Tanzania ari abantu bakuru cyane, ari abantu bo kubahwa. Museveni rero akaba atangiye iyi manda yari yabanjirije iyi yari yatangiye mu 2021 irangiye 2026. Ni ukuvuga ngo ni manda y'imyaka itanu ubwo nuvanga zarangiza mu 2031. 2031 Bwana Museveni Ntibuhaburwa, generali wa Uganda. I Kampala rero hahuriye abayobozi batandukanye, habaye amahitamo atandukanye, bamwe berekeje i Kampala abandi berekeza i Nairobi. Habaye guhitamo hagati y'ibirori bya Museveni cyangwa se inama ya Afrika n'Ubufaransa. Kuri uyu munsi wa kabiri rero Afrika y'Uburasirazuba
yahindutse donc mu kirundi inkuru ya BBC iravuga ngo kuri uyu wa kabiri Afrika y'ubuseruko yahindutse ikibanza gikuru c'imigenderanire ya diplomasi ya Afrika, aho abakuru b'ibihugu n'intumwa zo ku rwego rwo hejuru bahisemo hagati y'ibirori bibiri bikomeye: irahira rya Perezida Yoweri Museveni ryabereye i Kampala n'inama ya Africa Forward Summit yatunganijwe na Perezida William Ruto wa Kenya na Emmanuel Macron w'Ubufaransa i Nairobi. Inama ihuza abakuru b'ibihugu ikaba yabaye uyu munsi i Nairobi, ari nayo isozera Africa Forward Summit i Nairobi. Yahuriranye kandi nuko Yoweri Museveni Katibuhaburwa Kaguta yarahiriye gutwara ikiringo cya karindwi cyangwa se manda ya karindwi ya Repubulika ya Uganda. Mu bigaragara rero abategetsi bamwe na bamwe nka Perezida w'u Burundi n'uwa Tanzania bari batangaje ko bazitabira inama y'i Nairobi, bahise bagaragara i Kampala. Perezida wa Mozambique we yaserutse mu bisagara byombi, yabanje i Nairobi, hanyuma naho Perezida wa Congo Kinshasa wari wabanje i Kampala uyu munsi yahise yerekeza i Nairobi. Abakuru b'ibihugu bitabye ibiro cyangwa se bitabira ibirori by'i Kampala barimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo wahageze kuri uyu wa mbere, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yahageze kuri uyu wa mbere, Perezida Hassani Sheikh Mohamud wa Somalia, Perezida Faure Nyasimbe wa Togo na Perezida Daniel Chapo wa Mozambique wahageze uyu munsi nyine avuye i Nairobi i Kampala. Ibindi bihugu byitabiriye byohereje intumwa zabyo. Hagati aho i Nairobi inama ya Afrika n'Ubufaransa yiswe Africa Forward Summit yahuriyemo abakuru b'ibihugu n'intumwa zitandukanye baganira ku bucuruzi, imigenderanire n'ubufatanye hagati ya Afrika n'Uburayi. Abakuru b'ibihugu babonetse i Nairobi harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Perezida Boko Duma wa Botswana, Perezida Mamadou Doumbouya wa Guinea, Perezida Fattah al-Sisi wa Misiri, Perezida Hakainde Hichilema wa Zambia, Perezida Brice Oligui Nguema wa Gabon, Perezida Julius Maada Bio wa Sierra Leone, ariko Oligui Nguema nawe yaje kuza muri Uganda. Perezida Joseph Nyuma Boakai wa Liberia, Perezida Mohamed Idris Deby Itno wa Chad, Perezida Daniel Chapo wa Mozambique, Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika Mahamudu Ali Yusufu, Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Abo bose bari i Nairobi mu nama nini cyane ihuza Afurika n'Ubufaransa. Muri rusange habayemo rero guhitamo, habayemo amahitamo abiri ako kanya. Perezida rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabanje ku hariya muri Uganda, itakomereza muri Nairobi, ariko ari hano muri Uganda Perezida Tshisekedi yabanje kusinyana amasezerano na Uganda, ndetse Perezida Yoweri Kaguta Museveni aramushimira ati wakoze kuza kwifatanya natwe no kuba mu by'ukuri watwoherereje ikipe iyobowe na Therese Kayikwamba Vagina ikomeye cyane. Tukaba twagize byinshi birimo ubucuruzi, imigenderanire, kubaka ibikorwa remezo. Ibyo byose tukaba twabyumvikanye, twabihaye umurongo kandi bibuze kugira impinduka zikomeye ku mibereho y'abaturage muri iki gihugu cyacu. Cette participation s'inscrit dans le cadre de renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et Ouganda, notamment autour des enjeux sécuritaires et économiques et autres intégration régionale. Muri bavuga bati ibi kuba Congo na Uganda byagenderanye birabyutsa ubuhahirana, imikorere, imibanire mu bya diplomasi hagati ya Uganda na Congo, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano, ubukungu ndetse na intégration régionale, ngo ni ukwisanga mu karere muri rusange. Perezida w'u Burundi rero by'umwihariko uyu nguyu akaba ari na Perezida
cyangwa se ni chairperson w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugeza ubu ngubu, akaba yafashe indege mu gitondo cyo kuri wa 12 yerekeza i Kampala muri Repubulika ya Uganda, agira uruhare mu birori by'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni, nawe washimiwe cyane ndetse arangije ahabwa n'ijambo dutekereza ko yari hawe mu izina rya perezida cyangwa se rya chairperson w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu birori bikomeye cyane, yakiriwe neza cyane ku rwego rushimishije nka perezida nyine wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se chairperson wa komisiyo wa chairperson w'ubumwe bwa Afurika muri birori byo kurahiza ku nshuro ya 7 Bwana Yoweri Kaguta Museveni ntibuhaburwa. Madamu Samia Suluhu Hassan rero nawe yakiriwe neza cyane na muri leta ya Uganda, yamwakiriye neza cyane. Irangije ariko by'umwihariko mu ijambo rya Museveni ritari risanzwe ryakozwe mu buryo busa nkaho ari ugushimira ibyagezweho no kugaragaza uburyo inama agenda atanga zigenda zigira umusaruro kubo azigira. Ryaranzwe no kwerekana abashoramari bavuye ku busa bakazamuka bakakora ibikorwa bibateza imbere kandi bitanga n'akazi mu gihugu cya Uganda, barimo abagaragaye ko bagiriwe inama yo korora inkoko, yo korora inka. Ibyo byose bakabikora kandi bakabigira ku rwego ruhambaye rutanga akazi ku bantu benshi. Hanyuma rero muri iri jambo ritabaye disikuru isanzwe, perezida wa Uganda yashimiye Tanzania nk'uko twakomeje kubigarukaho, avuga ati iyi Tanzania mureba mu gihe cya mwarimu Julius Nyerere niyo yadufashije kugera ku butegetsi hano muri Uganda, bityo Uganda tugomba kuba twubahana na Repubulika ya Tanzania n'abaturage kandi bakubahana mu buryo ubu cyangwa se ubundi uko bimeze. Perezida w'u Rwanda we yari hariya i Nairobi muri Kenya kuva ku munsi w'ejo, aho yakiriwe na mugenzi we Bwana William Ruto, ariko Bwana Uhuru Kenyatta we nka perezida honorary wa Kenya yari hariya i Kampala, yari i Kampala mu birori bya perezida Museveni. Hanyuma rero perezida Kagame we yahisemo kujya mu nama y'i Nairobi, hanyuma hagararirwa i Kampala na Dr. Justine Ministre w'intebe w'u Rwanda. Ibindi turi buze kubigarukaho byamerejwe muri cyangwa se hagati ya Repubulika ya Uganda, ko bamaze gusohora itangazo Repubulika ya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko reka duhite twinjira muri Kongo rero aka kanya, kuko M23 ifite byinshi imaze gutangaza bijyanye n'urugamba rukomeje kuyishyamiranya hagati yayo na FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hatitawe ku biganiro by'amahoro byakozwe. Lawrence Kanyuka ati mise en jour de la guerre imposée par le régime de Kinshasa le 12 mai 2026. Ati urabibona neza, ati rwose uko ibintu bihagaze uyu munsi 12 z'ukwa gatanu 2026 ku bw'intambara twashoweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ce mardi 12 mai 2026 sont de 7h à 10h, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont frappé aveuglément les populations civiles dominées. Ati mu gitondo cya kare guhera saa moya n'iminota zuzuye kugera isaa 4, na ubwo urumva amasaha arimo saa moya, saa 2, saa moya, saa 2, saa 3, saa 4 n'amasaha 3 yose. Ati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ryazo muri rusange ryarashe mu buryo buhumirije mu gice gituwe n'abaturage hano mu Minembwe, mu bice by'umwihariko amasaha 3 drone irasa ni amasaha menshi cyane. Mu gice gituwe n'abaturage hano mu Minembwe, mu bice bya Gakenke ndetse na Bidegu by'umwihariko. Aho ngaho rero ngo ils ont été ciblés par des bombardements menés à l'aide de drones kamikaze. Ati aha hano harashwe bikomeye na drone zo mu bwoko kamikaze zasiri ziturikana n'ibisasu
ngo cause de perte en vie humaine ainsi que le déplacement forcé de nombreuses populations civiles. Aho ngaho kandi byatumye n'ubuzima bw'abaturage buhangirikira cyane, babishe babamaze, ndetse abandi bahitamo guhunga. Ibintu bibabaje cyane. Ati par ailleurs, la chasse à l'homme orchestrée par les forces coalisées de Kinshasa se poursuit à Sange dans ces environs dans un climat de barbarie et d'impunité totale. Ati noneho ku rundi ruhande abantu barimo barahigwa bukware, no kuvuga ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kugenda zica abantu, zibica hariya muri Sange aho M23 yamaze kujenguwa cyangwa se gukura ibirindiro no mu bice byose bihakikije, ndetse ugasanga n'ubwicanyi burimo ni ibitero biri gukoranwa ubugome, nyamara byakwiriye guhanwa. Aravuga ati 3 personnes ont été brutalement assassinées, ngo hishwa abantu batatu bishwe nabi. Des éléments wazalendo se sont entretués, ngo aho ngaho muri Sange wazalendo babiri ubwabo bicanye. Peza également 7 blessés, hanyuma muri uko kurasana bakomerekeje abantu barindwi. Un chef neveroma zabaye bari kugenda bayenimera. Un chef de village de Kigulwe a été enlevé et demeure jusqu'à présent introuvable. Ati umuyobozi w'agace, donc umuyobozi w'umuhana wa Kigulwe njya nisomera Kigulwe, uyu nguyu yashimuswe birumvikana ngo na FARDC cyangwa se na wazalendo, ku buryo kugeza ubu tuvugana ataraboneka. Ngo la maison du chef de quartier Kananira 2 a été entièrement démolie. Ngo inyubako, inzu y'umuyobozi wa quartier ya Kananira ya kabiri, iyo ngiyo yasenywe neza n'itafari ntiwaribona. Ngo plusieurs boutiques et commerces ont été systématiquement pillés. Ngo amabutike ndetse n'ubundi bucuruzi bukorerwa muri ako gace abawazarendo babyirayemo, barabyiba, barabisahura. Ngo ces crimes odieux, ces assassinats ciblés et ces actes de terreur se déroulent au vie et aussi de tous. Ati ibi bikorwa by'ubugome, ibi byaha ndengakamere, ibi bintu by'ubwicanyi, ibi bikorwa byo gutera ubwoba biraba ku manywa y'ihango, buri wese abyirebera. Sous le silence coupable est à la passivité complice de la communauté internationale. Ati ibyo ngibyo biraba, isi yose icecetse, iracecetse, kandi nyamara urabona neza cyane ko guceceka ari ubufatanya bikorwa bw'umuryango mpuzamahanga. Guceceka nyine ni ukumera nk'aba bafatanya bikorwa. Araque le régime de Kinshasa continue de s'accrocher en fait de couvrir ces exactions. Ati urabona neza cyane ko umuryango mpuzamahanga ukomeje gushyigikira Kongo, nayo ikabigenderamo rwose, ikabibyinira, igakomeza ibikorwa byayo by'ubwicanyi, igakomeza guhohotera abaturage hano mu bice twagenzuraga. Naho mu gihe bimeze gutyo, ku ruhande rwa M23 itangaza ibingibi, ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ibivuga iti nibyo AFC M23 ifashwa n'u Rwanda, irimo irava mu bice bitandukanye by'ingenzi muri Kivu y'Epfo, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ibi byatangiye, iri kubishimangira iti byatangiye muri weekend ishize, hanyuma bitangira gutangazwa kuri uyu wa mbere n'ingabo za leta zimaze kubicekinga, ndetse n'umwe mu bagize ubuyobozi bwa AFC M23 baravuga bati ni ibintu bigaragarira ku mirongo y'urugamba ko hari impinduka zabaye nyuma y'amezi n'amezi ashize M23 iranze kuva muri biriya bice. Ibyo rero rigashimangirwa n'ingendo za hato na hato zirimo gukorwa hariya, aho umuyobozi wa division ahubwo ni region 33e region militaire wa FARDC, we yahise agera hariya Isange, yitwa General Dunia Kashindi Fabien,
wamaze gukamagira Kamageshi hanyuma yisanga hariya Isange nyuma y'uko ingabo za M23 zimaze kuhava. Umuyobozi mukuru w'ingabo mu gace ka 33 k'imirwano General Dunia yahageze ku munsi w'ejo bundi hari Isange kugira ngo azane ituze nyuma y'uko ingabo za M23 ndetse donc ngazanye ituze naharinira umutekano nyuma y'uko ngo M23 yari imaze kuhava ikajya mu bindi bice yerekeza za Kamanyura. Uko kumanuka rero ajya kuri tere ngo kugamije kuzana ituze rya muri rubanda ndetse no kubwira abaturage ko ibi bice byavuwemo na M23 biri mu bye kugaruka mu butegetsi bwite bwa leta, umutekano ukaba wose mu buryo ubu cyangwa se ubundi. Mu nama yagiranye n'abaturage hariya Isange, General Dunia Fabien yakomeje gushimangira ko FARDC ikirinze imbibe n'ubusugire bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ko izaruhuka ruko bwose bugarutse, ko rwose ibyo biri mu nshingano zabo kurinda umuturage wagezweho n'ingaruka n'intambara. Aravuga ati ingabo zose zisabwe zitegetswe kugarura umutuzo aho biboneka ko watosekaye cyangwa se wangijwe. Bati abaturage ni mwebwe barebaho, bati ubwicanyi bakorewe mu bahoza amarira mu gihe izi shyamba za M23 zihamaze amezi 4 zihagenzura. Ati rwose ni mwebwe mukwiriye kuba mufasha abaturage kugira gute kugarura agatima impembero nko bimeze. Umuturage umwe rero aravuga ati abagabo bacu barishwe, ubwo ni umumama aravuga ati noneho natwe abagore twafashwe ku ngufu, dufatwa ku ngufu n'izo nyeshyamba. Ati rwose twigize amahirwe kubona kera kabaye twongeye kuba imbere cyangwa se tubohowe n'izi ngabo zacu. Ati turashimira Perezida Tshisekedi wakoze ibishoboka byose kugira ngo abe agaruye ubutegetsi bwite bwa leta, niko umuturage hariya avuga. Undi muturage nawe aravuga ati ubu turi hano turi abanyamahirwe, tugize amahirwe kubera yuko twari twarafunzwe none ubu ngubu turabohowe, twe dusa nkaho turi muri prison. Ubuyobozi bw'igisirikare rero cya Kongo bukaba bukomeje operation bagenda basensibiliza cyangwa se bacengeza amatwara kugira ngo bereke abaturage ko bahari rwose k'ibice bogeye kubigarukamo, ko buri kintu cyose kimeze neza hariya niko barimo kubitangaza. Abaturage rero nabo bakavuga bati mwakoze kuza, mwakoze kutubanisha, mwakoze kutwereka ko iteka tubari ku mutima. Twajya ati rwose twabaga hanze cyane, badufashe ku ngufu, batwiciye abagabo. Bati Imana ifashe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ati ubu ngubu noneho ibintu byose birakunze. Atabavandimwe abana bacu ababyeyi bacu bagarutse hano, twari twaramaze kugirwa abanyarwanda. We bavuga bati twe twaramaze kugirwa abanyarwanda none ubu ngubu twongeye kuba abanyekongo. Bati ibyo ngibyo Imana ishimwe. Ati harakabaho FARDC ikomeje kugera mu bice M23 irimo kugenda ivamo umunota ku wundi isaha ku yindi. FARDC zikaba zirimo kugenda zegera noneho nahitwa za Bwegera mu ijoro ryo kuri uyu wa 11-12 rero muri plaine ya Ruzizi hariya nyuma yuko M23 ivuye muri ibi bice. FARDC iravuga iti ni n'ingabo z'u Rwanda zavuyemo, bahise begera ahitwa Bwegera. Noneho barakavuga bati biyanze bikunze ahantu hatarasobanuka neza ni za Katogota, za Ruvungi, za Kamanyura, aho ngaho ngo niho M23 igikambize cyangwa se igifite ibirindiro aho. FARDC ntabwo irahagera. Ibintu abaturage bamwe cyane cyane nk'aborozi hariya bakomeje kwinubira bavuga bati ni gute mu by'ukuri mudutereranye mukaba mutunye tugiye kwirwa twirukankana inka zacu, injyamana mwari mwaratwijeje ko umutekano uhari ari nta makemwa
mudutengushye mute M23 ntabwo irashaka kugira icyo ivuga kuri izi ingingo zikomeye cyane zirebana no kuba yaba iri kuva mu bice mu buryo ubu cyangwa se ubundi ibintu bikomeye cyane mu gihe mu Minembweho hakomeje inkubiri yuko hari za bibokoboko nibyo kuko ahangaha barakubwira ko rwose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gusensibiliza cyangwa se gucengezamo abaturage ubutumwa bw'uko bakwiriye kugaragaza neza cyane kugaragaza ko bari ku ruhande rwa leta ubwo ntuvanga abanyamurenge mu gihe ahubwo bakwiriye kuba bavuga bati ntabwo tubanye neza murimo muratwica ngo respectueusement des droits internationaux humanitaires, les forces armées de la République démocratique du Congo diffusent depuis plusieurs jours des messages de sensibilisation et à l'intention des combattants irwaneho des FARA et de AFC M23 afin qu'ils reposent les armes et Solande nuvango hamshize igihe ingabo za leta mu rwego rwo kubaha amategeko mpuzamahanga ya kiremwamuntu arengera ikiremwamuntu bakomeje gutanga ubutumwa hashize igihe rwose bavuga bati yabarwanyi batwirwaneho AFC M23 murambike intwaro ubundi mwiripoting ngo les FARDC enregistre des messages audio diffusés à travers un haut-parleur accroché à un drone non militaire ati bagize gutya bafata ubutumwa bafata za megafone bazirika kuri za drone ubundi bagenda babunyuza hejuru y'abaturage bati mwaramutse inshuti ati ubwo butumwa nuko buvuga ati bonjour les amis ati inshuti mwaramutse ati nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo ngo turi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nous vous conseillons pour la paix de reposer les armes et de vous rendre à Kakenke ati turimo turabasaba kumanika amaboko mukarambika intwaro hasi noneho mukiripotinga mugakenye mukiripotinga karingi mukiripotinga mu mikenye cela va vous aider car nous vous aimons beaucoup ati ibyo ngibyo bibuze kubafasha kuko turabakunda cyane celui qui refusera de répondre à cet appel le fera à ce risque et péril ati utaza kubyumva utaza kumva ubwo butumwa azabyisubiriza kandi bizamugiraho ingaruka zikomeye cyane ngo bonne compréhension murakoze kuba mubyumvise ce drone qui survole Minembwe tout en larguant aussi des flyers pour sensibiliser les combattants à rechercher la paix produit des effets sur le terrain ati iyo drone iri kuzenguruka hariya mu Minembwe ari nako igenda imanura udupapuro duto ishishikariza abarwanyi kurambika intwaro hasi kugira ngo hagerweho amahoro ngo hari ingaruka iri kugira ku donc hari impinduka iri kuzana aho ngaho kuri terre déjà, 5 éléments du M23, dont un membre de communauté Tutsi, ont déjà déposé les armes et se sont rendus auprès des FARDC où ils sont soigneusement traités et pris en charge. Barabarwanyi nibura batanu ba M23 ba mu bwoko bw'abatutsi hariya ubwoko muri Kongo bwo burakoreshwa ati rwose abo ngabo bamaze kurambika intwaro hasi bahita biripotinga mu ngabo za leta ngo bafatwa neza ngo bameze neza cyane selon un défenseur des droits humains dans le territoire d'Offizi contacté cette première et exceptionnelle initiative des unités déployées si le flot de Minembwe démontre la ferme volonté des FARDC de rechercher la paix sans diffusion de sans effusion de ça. Ati nkuko umwe mu bashinzwe uburenganzira bwa muntu hariya muri teritwari ya Fizi mu Minembwe wavugishijwe cyangwa se waganirijwe yavuze ati rwose ubu buryo budasanzwe bubaye ndetse ku buryo bubaye butunguranye bwa mbere bwa sensibilisation hakoreshejwe za drone hariya mu Minembwe biragaragaza ubushake bwa Repubulika cyangwa se bwa FARDC ingabo zayo ko zishaka amahoro no kutamena amaraso
Il témoigne également du respect du droit international humanitaire et de l'aigle de la guerre par les FARDC face aux rebelles qui ont plus de civils. Ati biragaragaza neza cyane ko harimo kubahirizwa amategeko mpuzamahanga ngo FARDC birimo neza cyane no kubahiriza agateka kazira muntu ndetse n'amategeko agenga intambara ugereranyije nuko intambara nako inyeshyamba zirimo kufata ngo abasivile b'abanyamurenge comme bouclier humain dans cette zone ngo imfungwa bouclier humain ni nk'abarwanyi ba bouclier humain ni nk'ingabo zikingira abasivile bahindutse ingabo zikingira abarwanyi donc babaye umwitero kugira ngo bataza kuraswaho dans ce cadre ngo muri ubwo buryo rero ngo twirwaneho nayo yafashe iyi initiative ya FARDC iravuga iti ibi ntago byumvikana. Ibyo rero biranyura mu majwi ya bwana Fideli Rugabo koloneli wa MRDP twirwaneho ufatwa nk'umuvugizi kuko niwe ukunda kugaragara arimo kuvugira uyu mutwe mu gihe koloneli Kamasa Ndakize welcome we yandika amatangazo cyane. Twongere twumve bwana Fideli Rugabo. Zimbunda ngo dusorendinge mbere yuko ndi busubize ico ngico ca president reka tunababwire kuko noneho atari byo gusaba bakoresha ko barazana drone bakazihambira hamba megaphone bagenda bahamagara ngo tudepose imbunda ngo dusorendinge mbega twegende tuje kwiripotinga leta turashaka kugira ngo tubamenyeshe kuko abaza bakora ibyo ngibyo nabarashwe bagatawanyika bakabura iyo berekeza. Turacahagaze mu birindiro byacaho mwagahagaze iriya kumarango mu mbeho ya Nyaruhinga niho mukiba none ko muraza kubeshesha abantu hano ko baratibura n'inzandiko akazishira mu macupa akaza kikubita hasi yamara kumeneka inzandiko zikaja hasi zitubwira ngo tugende turi kwiripotinga ko barashiramo n'igihumbi n'ibihumbi bibiri kameme murekere gusabota abantu mutekereza kuko tugeze kuri point yo kubura igihumbi c'amakongomani n'ibihumbi bibiri ninde babwiye se ko twishwe n'inzara ninde babwiye kuko nta mafaranga dufite. Rero leta nive mu bintu by'ubustupid ibyo bihaye bakora zose n'ubuswa ariko dushaka kugura tubabwire yuko duhagaze neza mwana niwe kumanuka ngo muze turacahagaze hano turabategereje naho ubundi urugamba imbere bwana koloneli Rugabo Fideli avuga ati ibyo ngibyo murimo n'ubuswa rwose murafatana twa envelope mugashyiramo agahumbi kamwe nk'aho twakennye kuri urwo rwego ati ntabwo byumvikana ati utwo n'uduhenda abantu. Witwa Prosperi waravuga ati ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2026 ati papa w'imyaka 88 yatawe muri yombi na twirwaneho nawe ni umunyamurenge ngo ni atawe muri yombi ku nshuro ya kane ati ni inshuro ya kane doko wahandi bavuga bati twirwaneho ahubwo ihohotera abanyamurenge mu gihe Kongo nyine bishaka kubyinjizamo ko twirwaneho ihotera abanyamurenge bene wabo no kubinjizamo ko bakwiriye guhora bavuga ko babanye nabi na Kongo ibarasaho ibica. Nyuma rero uyu Prosper waravuga ati rwose ni inshuro ya kane atawe muri yombi kuva akanafungwa kuva mu 2025 ati uyigeze gutabwa yatawe muri yombi ari kumwe n'abandi bagenzi be batanu bo mu rusengero rwitwa Koedake cyangwa se abakomite aho bari kumwe ndetse na pasiteri witwa Ruhora imbere uhagarariye uru rusengero mu mategeko muri rusange. Ati uku kongera kumuta muri yombi kubayeho nyuma y'amezi 8 uru rusengero cyangwa se iyo communauté ifunzwe ya gikristo nyine Koedake. Ati rwose abanyamuryango bayo cyangwa se abakristo bayo bahise bangirwa kongera guterana ndetse no kuba bateranya ibirori bitoya bifatiye ku kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se mu guherekeza uwitabye Imana. Ati abo bangaba mu izina ryabo ntago bemerewe kumuherekeza. Ati muri iki gihe rero uru rusengero rwatakaje abamambure cyangwa se abayoboke. Ati urusengero rwabujijwe gutegura imihango ya gikristo ndetse mu gihe bari no guherekeza umukristo mugenzi wawo witabye Imana. Atanga urugero rw'uwitwa Moze Obed Ngezi wa Nyabihugu wahitwa Nyabibugu mu Minembwe. Ati byose bigakorwa mu rwego rwo kubacisha bugufi kugira ngo bananirwe gukorera ikiriyo guherekeza umuvandimwe nyamara byakagombye gukorwa.
ati rero ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo ari byiza, ntabwo byumvikana. Ati ibyo rero bakaba bakomeje guhura n'ingaruka zirimo ihohotera, kuboreza igufa cyangwa se iyicarubozo, buryo buri fizike ndetse n'uburyo buri morali mu mitekerereze, bashinjwa kuba ari abakagara cyangwa se ibipinga, akaba ari bo ngo bashinjwa kuba bazana amabi agera kuri kominote y'abanyamurenge bari kunyuramo muri iyi minsi. Urumva abanyamurenge nabo ntabwo baba barimo kubyumva kimwe, ntabwo baba barimo kubasha kugira gute gutekereza ibintu neza cyane mu buryo bujya hamwe. Bamwe barajya ibumoso abandi bakajya iburyo, bamwe bitwa kagara abandi bakitwa abapro MRDP twirwaneho, bose sinzi uko bigita, ariko usanga nyine ngiye kubavuga ni abashyigikiye MRDP twirwaneho M23 cyangwa se abitwa ba MPA Mahoro Peace Association, mu gihe abandi mpita mbafata nkavuga nubwo nabisunza bitwa ba Banyamurenge Global Advocacy cyangwa se BJA. Naho Ndayishimiye uyu nguyu akaba ari perezida w'u Burundi, akaba ari na perezida cyangwa se ari na chairman wa African Union, akomeje kwibazwaho byinshi, aho bavuga ko ari mu biganiro bimwe na bimwe atanga hamwe n'ibinyamakuru bitandukanye, iba yarohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akavuga ati kandi izi ngabo tuzihaye Kongo ngo iba ariyo iziha amabwiriza. Ati rwose Jeune Afrique yaramubajije iti, yigeze kuganira na Jeune Afrique aravuga ati rwose ingabo zacu ziri mu mategeko komandoma ya FRDC. Iramubaza iti se none ubwo bishatse kuvuga ko murimo gukorana za FDLR? Ndayishimiye aravuga ati twebwe twohereje ingabo mu buryo butandukanye, ariko ari kuri BBC aravuga ati, arabazwa ati n'icyo uvuga ku birego uregwa n'u Rwanda ko ingabo zawe zikorana na FDLR? Aravuga ati umwanzi wawe aba ari inshuti yawe, bivuze ko yaba ari inshuti ya FDLR, kandi M23 MRDP twirwaneho ihora imushinja kuba yaraje kwifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikorana na FDLR mu kurwanya abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse bakanabica cyane. Hanyuma rero ibingibi bikaba bikomeza ku ibiganiro agenda atanga, bikaba bikomeza kumufata nk'umwanzi noneho u Rwanda, kuko akorana n'umwanzi warwo, ubwo ni inshuti y'umwanzi warwo. Ibyo bita byumvikana, kandi niba Kongo n'u Rwanda bitarimo kumvikana neza, we akaba akorana na Kongo, ibwo byo bivuze ko inshuti y'umwanzi wawe aba nayo ari umwanzi wawe, nuko biba byanditswe. Rero ubwo ikibazo ugomba guhita ukigirana n'u Rwanda, uva watangira gukorana n'abantu bakorana na FDLR, uri umwanzi w'u Rwanda, kandi amateka azabikubaza ko rwose umwanzi w'u Rwanda hari u Burundi gukorana na FDLR, bikaba byaramaze kuba nk'umwana na se ushaka kubyarwa muri batisimu. Ibi byose ni amakuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Dusoreje ahangaha rero, kandi tubashimira cyane kuko mu kanya turi buze kuba tugarutse mu zindi update. Tubashimire cyane. Kevin Kwanga bw'ibyuma, nge nitwa Jerome Munyentwari. Bye now.